potrebno je da nešto još stoji iza tog zakona što bi natjeralo poslodavce da ga poštuju. Inspektori koji su nadležni zato da trebaju to više da provjeravaju. Mislim da se ne poštuju prava trudnica, porodilja. To je jedan, znači, samo od ogranaka onoga što nije dobro u našoj državi. Žene koje ostanu trudne vrlo često i dobiju otkaz u svojim firmama, što ne bi trebalo biti. Sjedimo u istoj kancelariji, nas dvije, ja imam jedno pravo, ona druga. Trudnice i mlade majke nisu zaštićene, da nemaju skoro nikakva prava. Inače, radnici u privatnom sektoru su na marginama, nemaju svoja prava, ne mogu biti bolesni, ne mogu ostati trudni, ne mogu se udati. Za dijete oko 400 maraka nadoknada, znači jednokratna. Ja sam recimo rodila u 6. mjesecu, još uvijek to nisam dobila, tako da ne vidim da se prava poštuju.